Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik lo kardom non birta thipi lang ponek sinang Karbi Long Thomas Council pen philang pi pijir visual long ke tharle jipan notice ki pipon jakau ni fa engkora phonian maki ni khri phoke chokpo Hormu hoter made gujkar thang pona ghari long KCC atom pen midukring dunjia phan don rikang pupon KSSN som isvet ke doje phan nizang Karbi Long Karbi Rong Saramaya tumpen KSSN som plia tumpen maikang nipon Karbi Farmer Associations atumpen denerong talong buka ke pangreng aputak chirok to mai pedopon non puthot birtang tonpen langponeng sinang ang tanpen ke bang kebi ke chesu tumpan Karbi Long ke du pijir long aron reben ke du thibatum phan ki thalevek nang ji pupensi Parti lepen thoromalam cipu pe pinpen Karbi tangte Karbi oge sevet vi sevet pupensi Karbi ratum sabi thurpak si airset prung sepen che songpon lo long live long live long live long live long live long live kedam tang ni phai engkoi ani Karbi Long kedo rajchari made political party kedo on lapen hamphang the song kedo on lapen ki ke thek michot keri michot atum pen sami di arboretum conference hulong sami mai ini ponsi Karbi Long kedo p0 along aron kedo tuman ki thale pon pubusi lamrai sami deng ponlo lapen labangsu lamrai deng pensi high power committee atum sami puthot sengpon thulo high power committee atum pen sami phonian mai ini pon det pena phike Karbi Long p0 special sami sengpon lo Lapen nizang Karbi Long tongkam revenue circle sai habalong pen philang pi pijir along aron reben ke do bomba tum phan kat strak ajia phan kedam tang jakong ni phai krisi ani pensi notice alo pen pachini ponlo Lapel bang sun notice alo pen blotang te nikre phong bong kat strak ajia phan si ani stami hok ponlo bonda philang pi pijir along ke do bomba tum phan se doning ko rai ni hem tu na tum ghoti high court along on lampali damsi stay orders mi che ban thu lo Dongkam revenue circle atum pen notice ki pipon ateng lipotang te pinap male jakong ni pha engkora phoni an bangki nikre phoge chokpo lasi ani ki hokpon ateng chokdet pena philote Karbi Long Thomas Council atum pen thalepon pumapusi ongdong Karbi ratum ke chong hong pronglo lapen Karbi Long Thomas Council atum pen thalepon pedel lipotang te Karbi ara tum puthot kupia saisi kireng pon thujima laka porsi chini dun thupo Karbi Long aphan paching thru ji aphan pu matha ponsi the Mikir Hill Market Management and Control Act 1954 arona tengpen Karbi Long Thomas Council atum pen me implement pon ateng pensi ang tan pen kebang hormu hortar madi goods ason ke on Karbi Long arlu nang kilut atum an pan ke Karbi Long Thomas Council atum pan medium mad tax pinang jipu ateng pensi kedam tang jakong ni phai engkora ke thom arni sami khotkati la horizon NH 39 to war pialong sami ingpu pon tanglo Executive House in 1959 out mana itu introduce kami udah aku pernah itu global excellence itu kami nongol so long mai aja itu hal dia nanti karena aja introduce kami mau put kalau mau get Bangso medium made good text aton rikang pupona mayalong Sardili bi Bogosan Education Board Chairman Vin Ronghang Thang Sing Tibung KSM Maipu Barimt Bipul Tiso Greater La Horizon Bajar Committee Maipu Khilam Rongpi Radasai Klembangpu Karbi Long Thomas Council Taxation Department Pent Sangpi Berti Baby Inspector of Tax Tarbong Tokbi Inspector of Taxations Nitul Soikia OC Khatkati PS Lapen Penan ke thi tumda chitong dun Pusbange langun ka nahi Bong Bengal mo hotar kiwa halu banga district long aba state long dami Nagaland Manipur apa sih dami ase masih di control ni ke la cuma amui tu nela sonda ko mama se ijeng itu LC dancing timu ala lang si lisi long no Karbi Long Autonomous Council CM Dr. Turam Ronghang Kamatha Ponpent Mikir Hill Autonomous District
Market Management and Control Act 1954 Governor pen ki prupon ateng pen si Karbi Longri Council lapen taxations atu midu kirung ajakong ki pipon ateng pen si midu kirung ke pong pen si Karbi Longri Council along an midu ki pong muchot pen Karbi Long angkang long kecelang pon tax ja pan si good entry tax gede pangni pong lo pusi alang litum pen than pachini pon lapuson thak thak si parokwa garam pani la horizon khatkati along sami midu kirung chia pan sibi pathik pon lo si pherangke thino long pen sibi KSA mai phu barim thangsing timung pen pachini pon pini pen mati labang so chik tu pen ki cheng pon entry of goods tax labang so a checkpoint kang tulong tek stong dolong pot lasi anutin pantame isi kipachini kang tung bang lalo ilitum Karbi Longri Council Dr. Tuliram Ronghang lapen taxation department tum patirpi pen Karbi Arathan isi tax kirung ajakong kithopi mate Mikiri Hills District Market Management Control Act 1954 ateng pen hala so ajakong pen ilitum governor ke approve tangdo lasi hala bangso midu kirung ajakong governor ke approve tang ateng pen piningan ingkan mang ilitum Dr. Tuliram Ronghang la anso se Karbi Longri Council pan tax ke pabangji pu ben kamat happen Karbi Long arlo garam pani parakwa la horizon la pen khotkoti malom la goods entry tax la so checkpoint bohai lo la bangso goods entry checkpoint la ke ilitum Karbi Longri Council a revenue ka enhance ya fansi ilitum taxation department pen la bangso abar saibang en pon lo la si aningkan wang tame ilitum Karbi Longri Council long kaphe ka department pen tax na kele ge do woi thame lan so se ilitum Karbi Longri Council ajakong kachihar jakji pan itum jong si midule kirung ajakong chewan bom lo putang te lang so si itum jakong dupu bumat haben si non la goods in tax tame ilitum la bangso la horizon khotkoti garam pani la pen parakwa lang pangcheng lo la si pini media korte mate Karbi Long rat man ilitum kethan kang tung mangalalo je la bangso tax la ke ilitum han ha ilitum Mikiri Hill District pusi pulang hala sotke kasi hala so si Mikiri Hills District Market Management Control Act 1954 ahut governor approve elo amasi konan ningkan ke governor approve jet me hala so jakong mang har jak jet lo lasin pining pen bangke taxation department tuman labang so ajakong pahat har jak pen labang so goods bang ke thu pangcheng lo lasi pini ma te tum July 18 pen ke labang so goods cheng bom lo tax cheng bom lo lasi non garam pani lo tamen tum kaphe a district pen ke bang kaphe state pen ke bang so Karbi Longri lu nang kulit potang te hala bang so hormua tax bang ke tum council a rate ngi tiateng pen rung dun bom lo lason da tasin non dar la horizon la bang la so gate dong non Manipur pen punon Nagaland pen punot kopi hormu nang Karbi Longri lu nang kulit potang te hala so goods a tax bang e pinang po kasi la so tax bang itum council pan si itum panong pilo si council la a chejeri long si la so a tax bang nampo lason da tarsi ha parokwa da te la bang so a gate bang a checkpoint bang cheng lo nane ho jai pen tho nane no kam pen tho mane do boka pen tho horbu horta le bang tame hala bang so a checkpoint long si ilitum ada lisi to dolo hala so ateng si mane ihu magari long kopi hormu si doma hala so hormu a hisab ateng si da bang so tax ke import lo kasi labang so tax a rate bang ke si council pen ke pathik do hala so teng si tum kirung polo tinota kasi anutin arat thaya pachini kilalo ilitum labang so Karbi Longri Council midu kirung ajakong kachihar jaglong anutin tame media kote pe chelo Karbi Longri arat on cherap chetu dunang lapen tum Dr. Tuliram Ronghang kimatha je Karbi Longri Council ta je midu ke bang ajakong do lapen midu ke bang atwar do piglang po kimatha pe labang so goods entry tax ke pacheng pon thek alal li pantame suri kadom pajir pon KSA sanchom isivet ki pedo ponchi phan pusi Karbi Sarmai tumpen kapuri pon bomas honsi nizang Karbi Sarmai tumpen sami kedam tang jakong ni pa inkora ke thom ari KSA sanchom plia tumpen dongkamokam forest IB along chitan chimumai pedo pon nizang Karbi Sarmai amai phu ramsing phangchu lapen chunbang bronson terona tumpen kachphem phu pon amai along KSA englong pho KSA Jameson timung KSA Samson teron lapen ki KSA Thomson rong pia tum nizang Karbi amai phu lapen konchunbang tumta chitong dun lapen KSA sivet ki duji aphan sami lamthis baklang pon rentilo
ลักษินนเกวังจีจักของนิภัยทองเก็บไรอิสยานีการบิรองสารมายตุมเป็นการบิยังลงรองเกดูเกษสันจมตัวนับพันสมีหางสีเกษสิเวตเกดูเจียพันสมีจิทันจิมุมาไม้ไปดูฟอนปูละสิและบางส่วนนี่สิเกษตุมอิสเวตเกดูจีมามันเกดูดีมาสมีอังเทคลงปนปูปีนี้การบิรองสารมายเวสการแบ่งลงดิสตริกคอมมิตี้เป็นปีนี้ไม่เก็บพนันก่อที่ปีอาลัมกันละตัวฮัลโหลเจเวสการแบ่งลงอะไรการบิลุจาริอาสองรูปพอดูแต่บางส่วนรูปพอลงมังเกละตุ่ม regional committee ละเป็นเวสการแบ่งลง district committee ผู้สิบละบางส่วนตุ่มพันเซดิลิตุ่มรูปพอตุ่มมันตาปีนี้พายละรูปพอเป็นรูปเพี้ยนกันอย่างเช่นต้องดูล้อรูปพี่ตุ่มพันนี่ตุ่มปีนี้สิ่งจริงไว้ลงเลยละสิ่งจริงไว้ลงอาลงนี่ลิตุ่มหลังเทกิลงมังเกละผู้เฮโลอาลังลิตุ่มรูปเพี้ยตุ่มตานนปรับจินเป็นลิตุ่มสิ่งรูปเวกผู้สิLasi litum rong asar pen alang litum hat ancu ningri lo lasi ni litum ke theglong ateng pulute none phang ke bang jia bang ke ase tum ta irovet do po da pen ilitum kalbia khaya phan kisung pen ilitum hat pajok po sini tum ning the po la pen ke kachar lia mo punon kapre kaching thura mo punon kapre punon ilitum kalbia khaya phan ke alang li lu kachar lia so tu iklai ve to pen ilitum phan ilang pipon pamip po ilitum ning ke par pamelo Lapan jong se nang litum makemang lapuson pacing room po punang tumakemang dulu. Sita melang litum cing room red poto jang tenang kopi si pun panang litum. Labang so cing room red polam bangke non ke bangji July 31st ani dilitum Central Committee han ke hang do. Halabang so dilitum ang dunggi ti amai pusipulo. Labang so kapang rom hojong si alang litum cing room red pulote nilitum kapre kamat hapon aku dola. Halabang so abidi sore pe sendiri tumalang itu man bidi abturom nang kok amala kapang rumah saya bangke ni tum karbi rong saramai tum sang sile lake karbi akhai pan isi web nang ko lape la bangke karbi akhai pan ka kimia to war alang litum kiase tum senang japon wek nang ko sendiri tum cuni di tadi lape na litum non kapang rum ke lapun nijang karbi longan ton mate kadu we karbi long barat lape kiase itu anak pan pinia bangke ni litum karbi rong saramai Central Committee tu na pen khar ateng pensi Pinia bangke Western Bangalore District Committee mate Regional Committee tumsi alang litum han pangrum chot lason thak Hauraghat Regional Committee District Committee banta pangrum elo apeno nang keleji 25 ani bangke Bokajan District Committee along pangrum po jo lason thak sedi tum Karbi Anglong atok anu anta dili tum thur tak pensi rongosa tum salang litum han pangrum pon chen lake atok ndolo West that polang pali Kiramtang jakong ni phai engkora ke thom ani Karbi Farmer Associations atum pen party pi ponalong veterinary managers dak farm pholoni atum pen chirap che tudun pensi then arong srigator abi asai hemlong puka ke pangreng phatak chirok to mai pangman pon then arong farmer associations aro amai pu sunil terang pen ka chephem pu pona malong alhia man pen Karbi Farmer Association tiripi amai pu tinku ingti dunamai pu Robinson Killing veterinary department manager dak farm pholoni doctor Ananda Bora Sedia Giri Bosamaturi etumta chitong dunsi puka ke pangreng pen ali ke longa puthak sami dark farm manager doctor Bananda Bora ben rara tumpan than par jermi pon দরকার আমার হাফ বহুতে বা জীবজন্তু বহুতে আমার যিখিনি দরকার সেই অলপ আইডিয়াটাহে মই আজি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে জানে যে আমাৰ হাঁহ পোৱালি হওক মুৰ্গী পোৱালি হওক গৰু পোৱালি হওক এইখিনি যদি আমি সময়মতে যদি ভেকচিন নিদিওঁ সেই কথা আপোনালোক সকলোৱে মনত ৰাখিব সময়মতে যদি আমি ভেকচিন নিদিওঁ মানে সকলোৱে চিডিউলটো বেলেগ বেলেগ এতিয়া মুৰ্গীবোৰ আছে আপোনাৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি ভেকচিন দিওঁ বা তেখেতসকলৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত খুব বেমাৰ হয় যেনেকৈ আমি ছজনা খুলিলে তেতিয়া Laso chirok to mai long chitong duna rat um phansami bokak lapen ki duwai sami pipa jir ponsi labang sojai mek mesen pen pachun pon Pini Karbi Longri Abirta ban ki lan pan sikang ton pagilo do me thang me kardom